Bos días a todos e a todas. Estamos aquí na Federación Galega de Balonmán para celebrar os sorteos dos play-off das categorías xuvenil, masculina e feminina. Imos dar comezo ao sorteo da categoría xuvenil masculina. Como vedes, xa temos aquí as peceiras preparadas cos cabezas de serie, os segundos clasificados e o resto de equipos. Recordamos que as cabezas de serie e os segundos clasificados non poden coincidir coa clasificación da fase clasificatoria. Dito isto, as sedes serán nos pabillóns dos cabezas de serie e xogarase a unha volta. Así que imos dar comezo ao sorteo. Comezamos cos cabezas de serie. Pro grupo 1, Balonmán Porriño. Grupo 2, Buenas Migas, Luceros. Grupo 3, Laver Siria A. Grupo 4, Cisne Colegio Los Sauces. Grupo 5, UPI Informática Lalín. E por último, grupo 6, Culloredo Despreocúpate.es. Ahora imos cos segundos clasificados. Recordamos que non pode coincidir co primeiro clasificado do seu grupo na fase clasificatoria. Grupo 1, Balonmán Reconquista de Vigo. Grupo 2, Balinox Novas. Grupo 3, AD Carballal Balonmán. Grupo 4, Abegondo Atlántico. Grupo 5, OAR Coruña 1952. E por último, segundo clasificado, que vai o grupo 6, SART. E agora imos co resto de equipos. Grupo 1, Balonmán Chapela. Grupo 2, Reta Hollywood 6 do Nadal. Grupo 3, Sociedade Deportiva Teucro AIF Corredurías. Grupo 4, Rasoeiro Balonmán. Grupo 5, Unión Balonmán Lavadores Vigo. Grupo 6,
Rodespi, Balonmán, Cañiza. E agora imos cos grupos que están formados por 4 equipos, que son o 1, o 2 e o 3, e pro grupo 1 vai o Asmúbal Meaño. Grupo 2, Balonmán, Tui. E grupo 3, Carnes do Ribeiro, Ourense, provincia termal. Pois, feito o sorteo, agora Alberto vai nos dicir como quedarían os grupos destes play-offs da categoría xuvenil masculina. O grupo 1, Balonmán Porriño, Balonmán Reconquista de Vigo, Balonmán Chapela e Asmúbal Meaño. O grupo 2, Buenas Migas Luceros, Marinox Novas, Reca Hollywood 6 do Nadal e Balonmán Tui. O grupo 3, Laver Siria A, AD Carballal Balonmán, Sociedade Deportiva Teucro AIF Corredurías e Carnes do Ribeiro, Ourense, provincia termal. O grupo 4, Cisne Colegio dos Sauces, Abegondo Atlántico e Rasoeiro Balonmán. O grupo 5, UPI Informática Lalín, Oar Coruña 1952 e a Unión Balonmán Lavadores de Vigo. E o grupo 6, Culleredo Despreocúpate.es, SAR e Rodespi Balonmán Cañiza. Pois, dito isto, así quedan os grupos dos play-offs. Moitísima sorte a todos. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. De lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, en canto poidas. Camiña a Galicia. Bos días, seguimos aquí na sede da Federación Galega de Balonmán para realizar os sorteos dos play-offs das categorías xuvenil masculina e feminina. Agora é o turno da categoría xuvenil feminina, que segue o mesmo proceso que a masculina. Recordamos que neste caso só hai 4 grupos, 2 con 4 equipos e 2 con 3 equipos. Aquí temos os cabezas de serie, os segundos clasificados e o resto de equipos. Ao igual que na categoría masculina, non poden coincidir os cabezas de serie e os segundos clasificados do mesmo grupo da fase clasificatoria. Dito isto, comezamos. Grupo 1, Calfrima, Carballal, Balonmán. Grupo 2, Escayolas, Miguel Santos, Balonmán, Cangas. Grupo 3, Balonmán, Porriño, A. E grupo 4, Mecalia, Atlético, Guardés. Imos agora por segundos clasificados. Grupo 1, SAR, Roda Vigo. Grupo 2, Unión Balonmán, Lavadores, Vigo. Grupo 3, Coretti, Lalín.
E grupo 4, Hierros Varela, Urbieta, Siria. Ahora imos co resto de equipos. Grupo 1, Balomán Caselas. Grupo 2, Balomán Brigantium Núñegal. Grupo 3, Rasoeiro Balomán. Grupo 4, Serpis CaixaBank Balomán Cañiza. E agora imos cos grupos de 4 equipos para o grupo 1 de Pueblo Carnicería Balomán Pabellón. E po grupo 2 as Choqueiras de Redondela. E agora Alberto vai nos dicir como quedan os grupos do playoff juvenil feminino. Pois o grupo 1 quedaría formado polo Calcima Carballal Balonmán, Sarro da Vigo, Balonmán Caselas de Pueblo Carnicería Balonmán Pabellón. O grupo 2, Escayolas Miguel Santos Balonmán Cangas, UB Lavadores Vigo, Balonmán Brigantium Núñegal e as Choqueiras de Redondela. O grupo 3, Balonmán Porriño A, Coreti Galín e Rasoeiro Balonmán. E o grupo 4, Mecalia Atlético Guardés, Hierros Varela Urbieta Siria e Serpis CaixaBank Balonmán Cañiza. Como xa dixemos anteriormente no sorteo masculino, os cabezas de serie serán os organizadores dos playoffs. Isto é todo. Moitísima sorte a todos e a todas os participantes.